tim pas tame puji suamen pen kardom pati lo kinang sot nang litu mafan ke bachini la hilo non kibang jini litu online reel competition nang litu mafan nang kiban video nasi abang so reels video gospel reels video nang Kachepate tunja fansi Kristo fan kachi record la pen injir to mafan nang litu mafan upload ke me or nang hapon ni lo na bang reels tame nang Kachepate tun rap ko la pen abang reels tame arna maben penang litu arna mafan Kachepate pen abang so reels competition gospel itu barjo ko war gospel ki ahin ben labang so arni bitik kondang lo posi nang itu pas tame hapon iglo labang so arni nang Kachepate do jam faksi nile to barjo ko war gospel tim hoy ben nang itu mafan alun labang ke nili tum karjo ko war gospel tim malong alun sinang tum Kachepate kon iknang ko sumar kon iknang ko date Jan 8 2025 po Kijoji Arizong PPD lake 7 9 2025 sinang tum Kachepate dun ji nang litum maning ke hanga tum do polo tang ke nili tum along contact number phone number sami nili tum contact ko tadak le nang litum video nang chilo ignon video lagi nang litum Kachepate nang ji lake 1 minute an 1 minute la pen la kilun ta chok la pen ke kan ta chok ke dam lo ya ta chok tame nili tum mangke views la pen likes nili tum mangke hesap kon chok nang litum view like masih orang mani itu bilang konten yang lebih mampan nong di stame yang lebih mampan di konten kasih bang konten stame labang suarni yang Kachepate itu dia fansi aku itu video kan kenal itu arjon lengan lo portrait video lengan lo tapi na minute bangke 1 minute aja